Greetings, dear people, what you doing? Is it little hot or is it little rain? Svekoliko is it, is it, is it. E pa, prozabra se na jako interesantnu temu za danas. Pošto pojedinijima danas face vruk služi samo za online špijunažu. I onda ti se desi, a zamisli promijenila je mjesto stanovanja, a vidi ona je tamo se preselila, a vidi ona je s ovijem, a vidi on je s ono, a vidi ovo, a vidi ono, kao ono Rada Rapida, ona pjesma, a vidi ovu, a vidi onu. E pa Rade davno predvidio ovo i zahvaljujem mu još ovako, ja mu lično zahvaljujem što se je desilo. I onda ti toliko imaš ti ja friends, što bi rekli, i pojedinici bi rekli, na primjer, ili ako i ti čekaš ili nešto tako, a oni ti reču pojedinici, a boli me k za toga, ali važno je da je on tu online, da izigrava špijunažu i tako dalje. I onda ti se dešava to ko imaš, na primjer, 500 online prijatelj, tako. I malo ko, čas izuzecima, da se šeti da pita kako si govedo ili tako nešto, nego samo se gleda one štori, ono tako, ili u tom smislu se nešto gleda. Ili, na primjer, neko da ti reče, hoćemo li na kafu ili da prošetamo ili nešto, ili da se podruži, to ne. Samo online. Evo smo počeli online čestitke, počeli smo online pokajanja, online rođenja, online krštenja, svekoliko online. A u stvarnosti su većina offline, pa onda malo se zapita što i kako. A ujedno je bilo jedan festival na koji sam trebao da učestvujem, pošto ove naše pjesme izvorne, međutim ja nemam vezu i vezicu, tako da sve koliko je s tim povezan. Ali ja se nadam da će u budućnosti se i to ispraviti, jer ne može baš svekoliko ovako da je taka. Ja zašalim si na starom našom pjesmom i to ti je to. Blago tebi cvije, karanfile, blago tebi cvije, karanfile. Što ti rasteš, drago, pod penđere? Što ti rasteš, drago, pod penđere? Ja bi znao gdje bi živovao, ja bi znao gdje bi živovao. Dukad zveknu moje, srce leknu. Dukad zveknu moje, srce leknu. Eto tako, narode, kao što se vidi iz priloženog, danas su životinje ljudi, a ljudi su ITT na 3 tačke, neka se ostane. Kaj neđe drugo, već bi ima položaj kako zaslužuje i za sve koliko očuvanje svega ovoga našeg, već bi ima nacionalnu penziju. Kao umjetnik da se očuva nešto naše, jer danas većina su se primili na to copy-paste. Tako da još jednom, Facebook treba se preimenovati u online špijunažu. Ili što bi ja face vruk, ili Česagram isto, može u Češ špijun. Eto tako. Tako da, narode, ko pretekne neka zbori i još jednom ponavljam, jer pojedinima za to su. A zamisli ti, a ođe, eto tako.